Magsyukur kaputsara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjadi mga palanggungan sing kami karena sin biya mga katapaot sin waktu apuas magrib aun biya mga ini kahunhan ta subay sabuton parkala sin amin long niya pagtawahon habasa Arab sigatul akad ati niya amin dahanan sin kabtangan hatungod sin pagkawin amuin subay tuod siya hikatak ika ini tugila intungod paparkala amuin lang ta pag initukbal sin ama pamin usog umasawaha anak niya. Sarta damikyan in pagtayma sin usog aun siya aturan in amuin pag-ianundahan ang singkabtangan. Hasupaya siya matag amuin in sila yadto halal kawin na. Naman jari, impagyanon tarin dito, mataod biya mga magjato, mga parkala, pagtiyaon, amuin, ini, karyaksahan si mga sila, kamaasan pagtawakon nila, bihan, naamoy hindi sila mabaya mapinda inyadto. Sambil aon mga magjato, baran na mo ini nakasulay, apakaradyaan amin kawinun namo ha aturan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan inamuin dahanan sin kabtangan nito sumagawa bang nilari karungungan inamuin ini kabayaan nila dungugon doon ka kabtangan hikabtang long tahawak to sin pagkawin na in sila hipakawin nila magbalik. Na inyad to hamuk kasa andakula mga katawtay manguran na kami Islam gamayan in mga sila amoy nakahinang simbihad to na subay sila magpinda maun pa amoy in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi in tungod pa paghula-hula atawa pagtiaon sin usog iwan sin babae in ini sara sin Tuhan na to Rabbul Alamin sunna sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil nasabot talong tain hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biita niya long niya an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Isiyo in ini in tungod long niya sin pag hula-hula atau pagtiaon sinusugiman babae inyan dahil nga mga sunnat ko. Nahisiyo-siyo long niya in di ati niya himinang sinsunnat niya na insiyayad to nakapuklas dahil nga ini tumpukan long taamuin makapag ini sumadya iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw gana-gana. At inirukon siya umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sin pagyanon ta amin kabtangan sin mga ngawin amon long niya usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah amad tuin kabtangan sinamin kumawin laong isab sinusog insyaallah bihan na inyad to mga katawtay manguran bukon yad to amin pagtawakon long niya dahanan sin pagkawin amin pagtukbal long tasin amin wali pa amin usog umasawaha amin
babae yaon isarta sin sasambungan sambag sinamin usog buko din sambag niyalong na insyaallah. Mahita sababing kabtangan yadto lamod siya yadto ha khutba amuin pagpatumtum pakatan sambil na sinamin magpatumtum yadto liapay niya pa yung ginawaran niya. Inaginelong niya, usikum ibadallah. Magwasihat ako kanyo, magtag-ipon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nalong sinusog, magtuy-tuy amuin ini umasawa, insyaallah. Banghirul sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahin niya to, bukon pagtayma imbihayad to, sabab muna-muna na in pakaradyaan tungod pa amin paghula-hula aun tun aturan sara piatarang kato tanyusin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin daing hatuhan na to Rabbul Alamin na amuyan na inyad to launta inaming kabtangan hatungod sin launta pagkawin isiyusiyo na bihan in kapag wakilan at tawabaran na sinamin ama, long taus ba sin babae, amin mamung siyalong niya, lakad zawajtuka aw angkahtuka ibnati fulana. At inianganan niya in anak niya na ini piapagbana na muna, piapagbana ko na kayo mo, atawa piaasawa ko na kayo mo, in anak ko, bihan sa upama himariam lang niya, nganan niya himariam, na long sinusog, sumambag na siya lang niya, kabil to zawajaha min nafsi. Taymaon ko, atawa na tayma ko na ini kawin niya halal kako. Bihan. Na amoy adtuin, amoy inlong ta, matawag siya kawin. Ang painlong niya, usikum ibadallah, wa nafsi bitakwallah, na wayroon kabaakan tarayng ha, sara sin Allah Ta'ala, iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihadtuin pagkawin. Sumagawa, hamanga sila, amoy wayroon sila nakaingat, bat impanghatin linabat amoy adto, in pagkawin, na kalo-kalo tayo maun sinallahu subhanahu wa ta'ala sa sumagawa, hawak to amuin, nakahati na sila, bat bukon amuy adtuin kawin, na in sila subay sila, magad na paamuin kaamuhan, magad na paaturan, hasupaya ando kaylo mabista in pagkawin si mga sila, amin nakaunayad tulong ta, wala pa sila nakaabot sing kamatanan paghindo, na sabab yan, subay ta paamuhon ingkatan kakahinang singkita. Sabab na muna-munain, long ta mag-aga masin Allah subhanahu wa ta'ala, na subay kita makadaturan sara. Makad kita ha, bitikan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunan Quran mahamulya, iban sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amuyan tulong ta mga kataw tayo manguran haagama Islam. Na pag-uusyan to sin amin long tadahanan, pagtawag doon yung sira, al-akad, amoy indahanan sing kabtangan haamin pag ini tiyaon, bihan, sin amin kumawin, iwan sin sa sambag-sambagan sin amin usog, long taumasawa haamin babae. Nayad to mga kataw tayo manghuran. Naman jari, nasabot ta, intungod pa amin mahar, sumuno kaniya, muna ni kaupat, long ta, na in tungod pa mahal, nasabot ta ha amin nakaunayan to, sin wala tiugila sin sarain, taod, sin pag-ianon mahar. Atin niya, misandaan, long ta, salaksa pa sin pilakbihan man jari adto katanta da sumagawa biyayta sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo in sarayaw-rayaw ini mahar sin babae bihan
amo nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay saruhunna mu'na. At niya amin magaan lang ta kakausan sin usog in tungod paparkala pag ini dihil sin mahar yadto. At niya bukon amin hikasigpit na damikyan in mahar kaya bay ta doon haon lang sin mga ulama na amuin biya na sin lang tapagnanan sin mga sila kamaasan sin kita amo na lang nain mahal basingan. At niya yato suko sin babae, in suko sin babae siya tuan magbaya sin ini mahal niya, bang niya hipagdihil, di man jari pagbayaan sin ini ahli niya, in tungod pa mahal niya, sabab babae in magbaya, suko niya yan to. Malaingkan bang siya, hipagdihil niya, biya sa pamaina niya, dihilan niya, nain niya to, siya in magbaya sin kabayaan niya. Amo adto mga katawtay manghuran. Haagam ng Islam. Na manjari doon na yan in sumuno. Doon na ini kagunahan na to hati yun lang niya adabun nikah wa sunnatu. In mga aturan sim pagtiaon iwan sim mga sunnat niya doon ha ini pagtiaon yan. At ini nakalamod siya rin ha sunnat. Inyad to, kagunahan to, din nasabot to, nakauna, amoy ini upat yad to, amin subay to, diyad to, mapatarang hawak to sim pagtiaon. Diyad to manjari katinggalan, hambuk din ha, ini upat na sabot yad to. Bihan. Na tungod pa amin lang ta aturan atawa ini dahil mga sunnat bihan kaisa niya amunain pagkhutba. Pagtawakon lang niya khutbatun nikah. Na inyan kagunahan in amuin paghutba karna pagpatumtum ha dua amuin maglaki binilong sin bahasa sing kita rendi. At iniya sin paghula-hula. Karena pagpatumtum kanila, sabab muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagpatumtum siya, hawak to sin, kahinapusan na sin paghaji niya, amuin tiyawag din katan manok siya. Papag mabukaon pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta initungod pa mga kababaihan, subay tuod inyan, amuin tilusahon nila, paamuhon, doon ha amin aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin paghula-hula bihan na amoyad to na impagyanon hutba doonhan amin khutbatun nikah amunain laung taon magtahmid atinya laung sin Arab amin mukaddima sin kabtangan niya muna pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta pagsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amuin subay makauna rin hakatan pagkain tungod paparkala ini yagbisarahan tayo ni bat karna inihambuk din ang mga ibadat sing kita patuhan na to Rabbul Alamin na subay ini paamuhon sing kita doon haturan sarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa. Kabuga kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa mga amuin kababaihan niyo. At niya kaasawahan niyo. Bihan. Fa innakum akadtumuhun nabi amanatillah. Sabab kiyawa niyo deng halaw mansin usbawaris niya in babai iasawa niyo inyan amanat sin Allahu Ta'ala kaniyo. Nasabot talang damikyan lima bayad to, sin bukun amanat sin ama, bukun amanat sin ina sin babae, buat malaingkan amanat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya hadlaw akhirat asubuhon in usog, imasawa ha babae yaon tungod paparkala sin pag ini ayupot niya, haamin babae iasawa niya. Bihadto. At niya kuanon niya urulon niya mantumadtuin ini aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hangkan nahalal in babaian kanyo hati niya maun na in pag sud kakat sindo magtiaon karna in sila nahalal kawin na karna daing haamoy in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagyan ng kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo nain upat parkala na sabot na to. 5 bay. Amin subay siya, hikatunay hawak tusin pagtiyaon. Bangyad turi hikatunay na imbunal niya na mahinang sarab sin laungta jina in pagtiyaon sin usog iban sin babae. Bihan yan mga katawtay manghuran. Kana subayaunin saksi, aun doonin mahar, aun doonin dahanan sin pagbisara, tungod tawakabtangan sin nagwali, ubustay maun sin usog, 2 saksi, atawa 4 saksi, atawa misan mataod, habang mayan, aun doon sa kira-kira 2 saksi, hawak to sin pag ini kawin. Sarab na jimajatori kato, labi-labi na hajaman na to bihaon, pasal sininda jinis na yung katanaman si manusia, na laungta ini magkawin sin ang kaadlaw makauna, pagi kaadlaw hikaruawihan, ang panalong tamaguno. Magini pagtawahon nila magwalima. Pag yan magwalima ini, amunain, pag ini panghurmat sin, amuin sila, laungta ini mau maasin usog iban sin babae, tungod sin paghula-hula nila, karna inyaon katantan, lamod ding hapyang dakan kato tanyusin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan to. Naman jari inhut ba pagpatumtum kanila sing kapatot sin usog, pababae, kapatot sin babae pa, usog. Amin subay hikatunay sin tiap-tiap pabukdeng kanila ruha, hasupaya tumutog in paghula-hula doon ha amin karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Yan mga katawtay manguran. Hakama Islam. Ini karuan niya rin mga aturan atawa sunnat. Pagtawagon lang niya al-walima. Hati sin walima amunain laungta pag ini pagkuno ini panghulmat dahil mga pagkaon pag inom-inom ka silo dadto inuno niya na pagabos doon haon inhukuman sin amuin laungta ini umimbite lang simbahan sa tabihaon hati niya umimbite ay siyusunin kawayan niya imbaiton sa labi marayaw tuod makaon na rin hakatan in mga taubarhajat. Amin kakilahan mo, iwan masukay mo, bihan, na amad tin labi marayaw, makauna rin kakatan, sabab in paghurmaton labi marayaw runhan, amo na yung mga tao balhajat. Bihan to. Sabab na, ini, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato niyo, kahadis niya, syarlut ta'am, ta'amul walima, yamna'ha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Kita kau yan. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sangingi pagkaon. Sangingi pagkaon amo na pagkaon na pagtiaunan sabab lang niya mayta. In amin tagda po sing kakaon amuin wala nakahadir doon. Manjari in natawag mahon nakakaon, nakahadir, amo na yung bukong tagsuko kaniya, sabab amo na yung mga taudayahan, mga taubalkanan. Na, inyad to hati niya, manjari magsawsaw in mga miskin, ibang dayahan, na tungod simparkala yan, maglamod-lamod doon, habang mayan, in amin ini, kakunahan to doon, amin mapatot humampit doonhan, subay sila makalamod na parkala yan. Bihansan mga katote manghuran, hakama Islam. Na ampain pag uno ini, pagsabi laungta, dunhan, hati niya palamuron sin parkala, na inhukuman niya wajib. Doon ha amin baran laungta ini, pialamod mo sin parkala.
Hati namin invite mo. Subay siya ini humadir. Na, buat malain kan bangaon long niya ron haon amin maka mahinang sabab sin amin di ikahadir niya. Biasin muna bangaon pagtiaon pagubos. Di maaga din sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ron na yan ibansin. Sunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gamma yan yung pagtiaon mahinang para sa baba ni kapag maasiat si manusia. Na inya to wala kaya wajiban ng katan humadir sin pagtiaon habihad to inhantang niya. Na abang isablang ta, bat bukunda naagad din bihad to nalabay marayaw amuin makapagsaw-saw long tain dayahan man miskin doonhan labi-labi nain ini aso kampung sin dua long ta family amuin nagbatok dahil nga para sa baban sin pagtiaon sin dua long ta usog iban sin babae. Amad to mga palanggungan haagam Islam. But ini long niya biyay doon na ini hatungod sinamuin ini pag-invite yan tulong ta na in tungod pa ini pagdatong niya pagkaon niya long niya amin subay siya humadir hawak to yan misan pa yung kaaunan niya nagpupuas sa siya subay ra siya ini long ta humadir hawak to yan amuin bangin puasa niya at sunnat na manjari siya muka doon ha waktu yan. Labi marayaw in muka siya ring sin amuin di long ta. Amad to. Ini kato niya ring mga aturan sunnat. Amuin i'lan an nikah. Hati niya impagyanon i'lan long niya hati niya panawag-tawag pagpahati ha, ini mahadya sin aun pag ini longta pagtiaon. Kaingatan sin tao, hisuin usog, hisuin babae, at supaya kung waktu in silaon makapag-agad-agad bihan, na di makahinang do sa in tao, mamisarahan sin uno-uno na long niya may tao nagagad-agad din doa yaon bihan. Haindoon bihan, nanaksaon long niya hikuan. Nain niya turi manjariin pakaradyaan bihad to, sabab yan subay siya aon pag-ianon pagpamahalayak. Na ini biyay ta sambil kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aon long niya at niya ini jari roon haon in amuin pag ini pag-ianon nila rito hula nila hula Arabia to amunain pag ini pukpuk sin kwan yung pagdapo sin amuin biya uno ini aun pagpauno nila pagpamahalayak nila bihan bang di kato biya mga gandang niya bihan na bang biya kamasan nakauna ito akong bihan amuin pukpukunin akong yan natin yan nain tao bang makarungog akong kakilahan bihani na mo kansiyoin akong niyaon, hatingog sadya, na lumurok imano siya madto. Sabab in kabiyaksahan, magpukpukunin akong panawag-tawag yan to. Panawag-tawag, manghati-hati, intaw katan, may tanagpukpuksin akong. Bihan yan. Kan na bang aon lang niya mga magkapu, dahil nga mga ini tao bihan, pagpukpuksin akong, naon pangilahan sin tao sin, amin pukpuksin akong niya ito bang biyadiin. Banglaw niya aon nawapat, ataw aon alamara, dugaing-dugaing niya ito, kakilahan sin tauin, amin pukpuksin akong. Bihan yan. Na wallahu alam ha, jaman na ito ini, bang aon pa makakila ataw makahati, simpyag biddaan, simpag pukpuksin akong, amin aon doon alamara, ataw aon doon kakuyakan, inyan aon haaturan sing kamaasanta, agad day sa dunhan, daing haamuin pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun law niya jari roonhan in amuin mag ini pukpuk bihan sin paling kanila to bukom biya sing kato ha nakaunad to amin ini kahoy yaon biya kuan aun lungag niya pagubos butangan sin pais kambing bihan pagpukpuk mo madto magkatingog amad to
Nabihad to imbiya mga kabiyaksaan sin sila. Bihan. Ikaupat niya, dahil nga mga aturan, iwan sunnat, amuin panghindua harwa ini naglaki bini. Atawa dua amuin nagtiyaw niya unusog iban simbabay. Amuin manghindua kita pamarayaw. Amuin imiyang kita barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Panghindua na pagbarakat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ikausog kinakaasawa na kau iban na ini bangman in paghabok niyo yan halawm karayawan. Na banghadyain hinang sing kita miya matuktudyo pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala naway na pagduarwa karayawan sadya in kahampitan sing kita katantan sabab inyan magtuy-tuyin Allah subhanahu wa ta'ala taymaon in hinang sing kita bang miya matuktudyo pa amuin kabayaan niya karidaan niya amuyan to. Na sambil siyambut dihay ni sin amin tagdapusing kitab piyagkawantay ni Sheikh Jabir Abu Bakar Al-Jazairi laong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nag-asawa siya ha bulan Syawal. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Nabi ita sin Aisyah radhiyallahu taala anha. Atinya in waktu sin amuin pag ini asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Aisyah habulan Syawal bihan sa sumakawain niya to, wala pa siya si masangput, panjari lang niya simuok kako in Rasul sallallahu alaihi wasallam habulan Syawal. Amo yan to. Manjari lang niya inyaon natin niya bang kita kumawa biya mga dahil nga mga kakahinang sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na atin niya siyabot doon haon in sarayaw-rayaw habulan Syawal. Ubos ini hikaunom niya. Ini. Apabila lang niya in usog, amoy in lang na sumuok na siya madto pa amin asawa niya, na amuin ulinan niya in umbun-umbunan sin asawa niya yaon sarta ang pasya manghindua long niya Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alay wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alay. Ya Allah, ya Tuhanku, pangayoon ko kay mo in karayawan sin niya ini. Hati niya karayawan sin amin asawa niya. Iwan sin mga karayawan amoy in dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha asawa niya. Iwan lang niya magpatilibo na ko kay mo ya Allah. Daing ha kajilaka niya ini. Iwan sin kajilaka niya amoy in ganta dirihilan mo kaniya. Biyan. Naamo yadtuin ini dahil nga mga panghindo sinusog ha babae bang sila lang ta magsuok na. Amin hati niya magsumok na sila sibu-sibu mag ini halawm simbay duwarwan nila rakuman. Na pag-ubos lang niya doon haon bangganta amuin maghinang na sila sinamin hiyalal na sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila karna in sila yaon ubos na kiyawin na amuin labi marayaw karwa sila usog iban simbabae manghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala ha biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana
lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma rajaqtana fa in quddira bainahuma fi dhalika waladun lam yadurra dhalikal walada asyaitanu abada. Beta doon hay ni panghindua sin sila ruwa amuin imian bismillah tagnaan ko ibangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Tuhan namu na patilibo ni kami daing hasyaitan iban patilibo na in syaitan daing kamu ha uno-uno na irijiki dirihilan mo kamu. Hatin ya, maksud dito pangayo anak nabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam banglong niya tiakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila roon makarak sila anak sin pagsuok nila yaon di laong niya makahinang mudarat in syaitan na anak nila. Amo yan mga kataw tayo manghuran sa lingkat-lingkat dua ay pagdua asin dua magtiaon. Aon paroon laong ta ini daing mga mapatot hinangon hari pa sila makapagsuok ito labi marayaw amin mag-ayo na sila muna-muna karwa-rwa sarta magsambahayang sila ruang karakat pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mag-imam inusog amuin diin amuin asawa niya haulihan niya ampayad to sila himinang sinamuin ini paghalal haantara sin sila ruwa amuyad to mga kataw tayo manghuran hakam Islam hikawalo dunan laong niya yakrahu lidzawjain ifsha'u ma jara bainahuma min ahadisil jima' ini ni miyakruh hati niya di manjari indua magtiaun usog iban babae uwos nila maghinang sinamin hinang halal amin pagsuok sin sila ruwa magtiaon pag-ubos yaon hipanuy-suy nila mga bagay-bagay nila at hisuy-suy na yung kabayan nila suy-suyan sin amuin unuin hinang nila sindua sila magtiaon. Sabab inyan katan biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna min syarri nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajula yaqdi ila al-mar'ati wa taqdi ilayhi thumma yunsharu sarruhuma. Biyaita dunhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnal tuod in daing ha mga sangingi manusia didto hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kiamat amo na lang niya usog ubos siya sumuok paasawa niya ubos si hati niya inasawa niya day sabdamikyan pag ubos siya to hibayta nila hipanuisoy nila bang unuin hinang nila. Amo yan mga kataw tayo manghuran haagama Islam na inyad to di manjari hinangon sinsiyo-siyo amuin na mamarat saya pa agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in himinang simbihad to aun pariwayat dunhan biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in himinang lang nibihad to biya sa pantun sin amuin tabiya dakuman iro doon haran amuin maghinang sila sin hinang pagsuok nila roon hati niya piyakikitahat manusia mahadya na katantan. Sabab namo na naghinang sila, halawom sinbilik nila, halawom simbay nila, pag-ubos si panuysoy nila pagwa. Amo at hindi manjari mga kataw-tay manghuran haagam Islam. Na in mga inikatan, suway na to ayaran, in pakaradyaan sin paghula-hula, in ini rahasya sin usog, suway hitaw sin babae marayaw, in rahasya sin babae hitaw sin usog marayaw, amin sila hadya in makahati, hatungod sin parkala nilabihan,
ini bangaon biya mga doon haon bat ganta kagunahan nila in tatabangan subay muna in sukatan nila sing tatabangan nila Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran agama Islam sabab na misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu in Fatima ibn Sinali radhiyallahu anhu ini nangayo sila Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan amuin tabang nagsabot sila bang hadyaon makaiban kanila bihan magipat simbya mga ini kapanya panhalom simpamaybay nila labi-labi na yung mga kaanakan nila. Naman jari hindoan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mangkamulong ni mabaya na hindoan ta kamusin labi marayaw iniwa deng sinamuin kuma kamu tao pasurun palob si bay niyo. Uno yan to. Naamo na yung pagbasahon sing kita ubos-ubos na sumambahayang pardo. Amo nain subhanallah alhamdulillah Allahu akbar katluan tagto bihan tiap-tiap ubos sambahayang inyad to na dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala kaluhay hapaghula-hula mga katawtay mangura na kama Islam. Amo yan inday nga mga pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miabot na sabin waktu na to na insyaAllah subhanahu wa ta'ala harugaing waktu kanapan na to na sabin pangajian mangumbaid na ako kaniyo sabab miabot na yung waktu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.